Dobrodošli u novu epizodu, to jest kratak intervju podcasta Prava priča. Danas u gostima, naravno, vruća tema, Miloš Janičić. Dobrodošao, hvala ti što si se odazvao. I ajde da krenemo od onog što je sad i najvrelije, a to je juče ili prekjuče ste imali Face-Off ti Marko i glavna tema je bila oko kilaže i dosta je rasprave bilo oko toga šta je zapravo bilo, šta je bio problem s kilažom. Ovako, generalno, znači uslovi za meč počeli smo da dogovaramo još tipa krajem februara, početkom marta i sad je bilo na koju ćemo kilažu da radimo. Ja sam bio otvoren za sve vrste kilaža, i za welterweight i za 7.5, pominjao se neki BMF pojas, samo nisam htio da radim na 70.3 što je kilaža za pojas. Jer je Krata htio da nam ostavi pojas, Marko je htio za pojas, Icko isto i rekao sam da neću da skida na toliko. Znači samo catchweight da je. Može i 7.5, može i 7.7. Oni su tad bili da radimo što bliže 70 kila, znači da bude tipa 72, maksimalno 73 jer neće da jedu junk, hoće Icko Marka da paze kako provodi pripreme i slično i na kraju smo dogovorili 7.2. I sad šta se dešava, evo juče koji je sad april, 17. i 18. april, on dolazi malo s više kila kao što ga vidim i mene stiže ugovor da je kilaža na 75. To je fight agreement specijalno za borbu, znači uslovi 5 rundi. 7. maj, izvini, nije 17. Izvini, ja sam brate od treninga. Da, ostalo je još... Bukvalno je stalo 15 dana, 16 meča. I sad stiže mi ugovor da je 75 kila dogovorena kilaža, ja zovem Antu Jurića i ovo nije bio dogovor. Znači ovako nije bilo, Ante zove Icka, Forgača da vidimo što je bilo i kao ajde mi smo dogovorili 7.5, evo može 7.3. Mislim, ne može sad 7.3, nismo na pjaci da se prodajemo s kilažom, dogovor originalni je bio 7.2, to je Ivan Dijaković dogovorio sa Draženom Forgačem i onda sam zvao Ivana da oni to dogovore, da srede to jer je 7.2 bio originalni dogovor. I ne možemo sad da mijenjamo kilažu kako hoće. Jer sam tako moje tijelo postavio već 2 mjeseca, doručkujem espresso, tako da ne mogu sad da dižem kilaže, da radim veću kategoriju. I na kraju smo dogovorili da je 72 kg kategorija i 5 rundi. A reci mi, kako se zove, gdje je nastala ta rupa u dogovoru? Da li ste ustanovili, znači, kako je nastalo to da si ti dobio da je na 7.2, da su oni dobili da je na 7.5? Pa to mene nije jasno, jer ja znači, slabo kome vjerujem i sve traži na papir. I ja sam Ivanu to još pričao još krajem marta da dobijemo fight agreement. To mi je Ivan predložio fight agreement i znamo sve na papir da je 5 rundi i da je 72. I taj fight agreement smo čekali nekih 20-25 dana i mjesec. Ivan mi je rekao ne brini, to je dogovoreno i ako je dogovoreno to je tako. I sad na dan face-offa ja dobijam ugovor gdje je dogovoreno 75 kila. Znači na ugovoru je pisalo 75? Na dan face-offa i onda bukvalno nisam mogao da vjerujem. Nisam ni htio da radim face-off ni ništa dok se to ne sredi i sad kad smo dobili zvanično na 7.2, to je to. I 5 rundi obavezno. Da ne bude posle 3 runde ili nešto. Da. Sad, zašto 5 rundi? Nije za pojas. Zašto ste dogovarali na 5? Ja sam imao te uslove koje sam tražio, specijalno zbog beogradskog terena. Ahile je tu u organizaciji. Ne znam kako će to ići na sudijsku odluku, bit će na njegovoj strani, tako da 5 rundi želim zbog same borbe, jer vjerujem da u 5 rundi ću da završim borbu. Već u 3 runde će biti diskutabilno kao i Banja Luci da budem pokraden, tako da to ne želim da se desi. Dobro. A reci mi kako se zove, na face-offu je bilo standardno očekivano, tako se kažemo, da kažemo da je bilo očekivano. Da li si ti ovaj ugovor potpisao najviše zbog Marka ili ipak su bili uslovi za sve mečeve dobri? A najviše zbog Marka, jer ta borba nosi posebnu cifru i mnogo su dobri uslovi. A usput ove 3 borbe sam dogovorio sa Ivanom još da odradimo jer dobri su uslovi i generalno lijepo imati ugovor na više borbi i dobre uslove. Da, a reci mi kakvi su, jel za ovaj samo meč ponuda ili se širi na ista ponuda na sva 3, 4 ili raste? Ovaj meč je posebna ponuda, a druge su drugačije, da kažemo. Znatno manje, ali za Marka je veća, da. Reci mi, pripreme si odradio, jedan deo si bio na Tajlandu. Što Tajland? Pa Tajland je... Više si u posljednje, koliko, par godina si tamo? Od 2022. Ko nije bio
Ne može da zna i to je to. Mene se mnogo sviđa i klima i sve, pogotovo decembar, januar, februar. Volim striking, volim taj način života tamo, pogotovo zimi i stalno se vraćam. Phuket Fight Club i Tiger. I Tiger, a? Reci mi, daj neke imena s kojima tamo često radiš, od poznatih imena. Najviše što radim sa Damirom Ismagulovim, da kažem, njegov sam stalni sparring partner. Tang Hai je šampion One-a, on je više u Pattaji, ali kad dolazi sa svojim timom na Phuket, pred meč obično radimo sparinge uvijek i s Rafaelom Fizijevim obično drillujemo, radimo kickboks i ponekad kad je sparing. I eto, to su ta neka također, ko zna, ko prati baš odavno MMA, Mansur Barnui. Barnui, što je uzeo Road FC turnir, što je za malo Makačeva završio. Reci mi kakav je Barnui u graplingu? Preozbiljan. Ozbiljni svipovi, kimure, trianglovi, ozbiljan svipi boj. I znaš po čemu sam ga zapamtio? Zapamtio sam ga po rear naked choke-u kad se uvati za svoje dredove. On je jedini to radi. A prije toga svipo uradi i onda duge ruke i to. Znači, Barnui je... Legenda, ozbiljna legenda. On je za malo Islama završio i posle je pobjedio Šamil Zavurova. Ja mislim da je on kum Khabibov ili slično. Ne, on je kao stariji brat njima svima, on je kao iz prve generacije, on je legenda. On ima skor 45 i Mansur ga je svipova i ja mislim da ga je završio. Jeste, to je na Roadu ga je završio. Da, na Road FC. Ne, to je bilo polufinale i onda oni su računali da Šamil osvaja taj turnir, on ga je dobio i onda je osvojio $1.000.000 na tom turniru. Posle toga si otišao u Chicago. Šta je zanimljivo u Chicago? Otkud u Chicago? U Chicago vidim koji je već treći put. Tamo mi je moj rođeni brat, ima dosta drugova bliskih tamo i tamo treniram u Vale Flow akademiji. Tamo trenira inače Belal Muhamed. Jair Rodriguez dolazi povremeno kad ima kamp. Juliana Pena je također. Charlie Ratke, UFC borac. Također Gerald Merchart. Tako da mnogo je dobar sistem u Americi za miksuje se MMA, pravi MMA se radi, nije odvojeno na segmente, nego se radi striking sa rvanjem, znači sve je spojeno u jedno. A reci mi, šta ti je tamo, ajde da kažemo, šta je najbolja stvar što si mogao odande da pokupiš iz tog džima? Pa najbolja stvar je što vidiš prvo kako svi ti veliki, bukvalno najveći borci, prvo Belal, drugo, ne znam, Charlie Ratke, Gerald Merchart, to su imena koja su UFC-u dugo. Vidiš kako treniraju, vidiš da su da se i oni umaraju, da sve to ima svoje, da nije sad nešto. I vidiš normalnu rutinu, njihov trening pratiš i vidiš da je to sve moguće. I da kažemo, udriluješ se za taj MMA segment, jer oni to baš su napravili, oni rade baš MMA, suvi. A reci mi, kad kažeš Belal je trenutno šampion u welter kategoriji, šta je to što njega čini šampionom i specijalno, da si ti video ovako kao sa strane kad si ga gledao? Najviše bih rekao njegova prisutnost u momentu. Znači on je, lupan trening traje sat i po tamo obično, on je svih sat i po svaki sekund njegov fokus u strikingu, u rvanju, u odbrani rušenja. On nema nešto da radi lijeno, da se gubi u nečemu. Jednostavno je toliko prisutan u trenutku da je to nevjerojatno. I Chicago je za MMA u Americi nije baš tako poznat grad i bitan kao recimo Miami ili kao Vegas, kao Los Angeles. I opet Belal da je šampion svijeta UFC-a iz Chicaga maloga. I to je opet džim koji nije tako, da kažemo, svetski džim. U odnosu na Miami, na Kill Cliff, na ATT i slično. Ajde, nakon toga svega ipak si došao da završiš pripreme i već duže vreme dolaziš u CDS isto. Reci mi sad da se vratimo na meč. U stvari, ajde, zašto CDS? Zašto si odabrao CDS? Pa zato što kod Nemanja mi je prije svega prijatelj već dugo godina i tu dolazim već dugo godina s njim u uglu. Nemam nijedan poraz do sad. Ja mislim da smo ja i on u uglu 7-0, tako da Nemanji najviše vjerujem i on je neko ko radi, osjećamo, imamo konekciju i on je neko ko kad ti se posveti i kad radi nešto, on to radi 100%. Njemu je baš želja da napravi borca, da te nauči i da pobjedite. Znači on je 100% u tome. Prije svega zbog ljubavi prema sportu i prema, da kažemo, skillu, napretku samom, pa sve onda ostalo. Šta je Nemanja rekao kad si rekao da se boriš s Markom? Kako je... Pa, malo je bio skeptičan jer opet išao sam malo više po svijetu, nisam svo vrijeme s njim. Onda dolazim iz teške povrede, nije baš da je bio za to, ali mislim da je forma dobra, da je zadovoljan formom i da će to biti dobro. Nećemo pričati o taktici, o analizi Markovoj, ali da li ste raščlanili Markov game
i da li ima malo prostora ili više prostora u njegovom gejmu? A mislim da ima baš dosta prostora, da ima dosta rupa i mislim da će ovaj meč možda da promijeni taktiku, da ide više drva. Zato je i povećao kilažu, mnogo je teži nego inače. Rekao bi da je malo povećao špric, hemiju i da je na većoj kilaži. Samim tim zbog mog koljena, on je prošao istu povredu prije 2,5 godine. Zna da sam van grapplinga bio nekih 5-6 mjeseci i da sam zarađao u tom segmentu i onda će onda vidi priliku na podu da me drži, da me možda ground and pound najvjerojatnije. A reci mi, s obzirom da znaš da je i on bio u isto, da li je taj višak kilaže prednost ili mana ako se uđe posle druge runde? Da, to je velika da kažemo mana, ali opet on nema dovoljno iskustva da zna te stvari i najvjerojatnije on ide na brzu završnicu, kao i do sad. Znači u roku od 2 runde ide da me završi. Dobro, a šta misliš da je njihova neka taktika sem toga? Da li sad ja da imam povredu kolena, verovatno bi razmišljao o tom kolenu. Da li misliš, da li razmišljaš tome da će da bude kikova dosta baš u tu nogu? Šta misliš kako su oni tebe analizirali? Već sam to neđe pominjao, čini mi se, mislim da li je bio intervju za Meridian ili... Znači, mislim da će onda me ruši i onda da pokušava ground and pound iz garda i onda eventualno da se ustane i dok je u stojećem položaju da mi šutira nogu koja je, dok sam ja dolje u kornjači na podu dok ležim na leđima. Tako da možda je taj plan da me ruši i onda da se ustane i da mi šutira u nogu. Jer opet ovo je zadnja noga, tako da teže će to malo u stand-upu ići. Da, a reci mi već ostalo je koliko, 2 nedelje, verujem da očekuješ da bude puna hala, ludilo. Da li, kako planiraš bif vaš? Pa nema tu, ja ništa... A sad, da li između tebe, Marka, tebe, Icka, zašto je bilo, odatle je sve krenulo zbog toga? Pa nema tu planova, to sve da je spontano, iako dosta ljudi možda misli da je nešto namješteno, da je iscenirano, mislim, ne glume ovako, ni Al Pacino, ni De Niro, nije to, to su da kažemo, Marko malo glumi, pravi tu dramu i to slično, na tu kartu on igra i on Icko cijeli život, ali to je sve spontano, imamo te medijske obaveze, onda kad se nađemo jedan prema drugome, tu je mnogo kamera i to ispane sve tako malo i ružno za sport, ali eto, to je ta promocija. Biće sve spontano, na kraju čeka se meč, ozbiljno smo se spremali za ovo i neće to biti problema prije meča. Prognoza? Prognoza je pobjede, završnici. Imamo 5 rundi, dugih 5 rundi, tako da bit će završeno, sigurno. Presreo sam te na treningu, neću više da malo sam umoran, ne. Ti oduzimam vreme, gledaš da završiš to pre, čekam te posle meča da odradimo jednu pravu priču i da odradimo tvoju priču životnu i u stvari borilačku priču, tako da posle meča ćemo te gledati u dužem izdanju. Samo da pobjedim i tu smet. To je to. Zahvaljujem. Hvala tebi.